waliaminio neno lake Mungu watapata nguvu kuwa washindaji. Kwani Bwana Yesu alituahidi atazidisha neno kuadhimisha. Shinda, 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 nguvu ya shinda, shinda, kila saa wetu Mungu anatupa nguvu ya kushinda. Tumtii Yesu nasi tutashinda. Katika vita kali tuwe nao, watupulie nguvu yetu ya ajabu. Tuamini neno na ishara zitafuatana na waamini. Shinda, 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 nguvu yako. Shinda, 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 shinda kila saa. Mungu anatupa wasovya galibanda na una msagi shahida hana msagi. Yesu nasi tutashinda. Nguvu yako si vita yangu. Nguvu yako inasashe. Yesu alisema na ishara zitafuatana. Winisa na una sagina na parite sokelari jini ya Shinda, 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 nguvu yako. Shinda, 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 shinda kila saa. Mungu anatupa nguvu yako. Tumutii Yesu nasi tutashinda. Katika kali uwe nao, Mungu ndiye nguvu yetu ya ajabu. Tuamini Baba, tuamini neno simanda zitafuatana na waamini. Shinda, 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 nguvu ya kushinda. Shinda, shinda kila saa. Mungu anatupa ndashima Imana, haleluya, kuri uyu mugoroba kuba imbere yanyu, atukuzwe no kuba imbere y'aya materaniro angana gutya. asifiwe. Imana yo mu ijuru ibihimbarizwa, haleluya, amen. Ejo niriwe nsa n'utameze neza, nsa n'ugwaye ngo mare ntekereza kuko wenda bitaza gukunda, ariko ngo buce mu gitondo ndabigwanya. Ndashima Imana rero kuko yambashishije kabasha kuboneka. Imana yo mu ijuru ishimwe, haleluya. shimira abayobozi badutekereje mu bavuga butumwa benshi bahari, uhereye hano na hari iwacu Kasarani n'ahandi bakadutekereza. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Sifa za Mungu. Tunawatambua
na tunawapenda sana. Hallelujah. Mbarikiwe mpaka mshangae. Amen. Ubundi kandi abatanzi nitwa Ruhumuriza Alex. Bazavuga kanta nagasiri no gusaka abavyeyi bo mu muhana banyise kubera ubwiraburi. Ariko izina ryanje ni Ruhumuriza Alex Nzabakiza. Ubwo rero murabe. Amen. Tuye Kasalani kurura umurimo w'Imana muri Grace ndumuvuga butumwa. Ariko cyane cyane icyo nkunda ndumuri amasengesho. Icyo nkunda niwo murimo wawe. Zanumva nubwo bumpamagara saa 9 z'ijoro cyangwa saa 10 amasaha ariyo yose ashoboka. Nubwo bumpamagara bucya mfashe igikapu ngiye mu kazi nza nkirambika ngasenga. Amen. Ibihe byinshi abantu baza bampamagara ngo dutabare mfashe igikapu kandi igikapu kintungiye abana kandi Imana yangiriye neza mfite abana barindwi. Ucya ndafashe umuntu yarwaje tabara nza nkirambika kabwira umugore no. Amen. Ni uhindura amateka warumushumba kamwami tanakimwe kinanagara agenga ibihe. Ni uhindura abatware akimika abandi mu gihe cye tanakimwe kinanagara agenga ibihe. Ni ureba mudaye ngumba akahorisha Samueli wa mbere ibice ni 15 no ku murongo wa 22. 15 Samueli wa mbere umurongo wa 22 haravuze ngo Samueli aramusubiza ati mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye? Erega kumvira Uwiteka erega kumvira kuraruta ibitambo kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama. Amen. Samueli wa mbere nanone ibice 3 umurongo. Samueli wa mbere nanone ibice 3 umurongo wa 19 aravuze ngo Samueli arakura Uwiteka abana nawe ntiyakunda ko hagira ijambo na rimwe rya Samueli rigwa hasi. Nuko Abisiraheli bose uhereye Idani ukageza i Berusheba bamenya ko Samueli yarundukiye mu buhanuzi bw'Uwiteka. Amen. Sintwara umwanya muremure kubera yuko amasaha y'ijoro abagoye. Amen. Amasaha y'ijoro abagoye turi kumwe n'abavyeyi mu mwanya baratekereza guhaha no gutekera abana. Kuri ubwo rero muzatarame kare. Uyu munsi wa kabiri muzareke gupagasa. Amen. Sivyo? Hari ico bitwaye yeme? Hari ico bitwaye? Muzi ikintu gikomeye Imana izabaza umuntu, izabaza umuntu umwanya yaguhaye nico wawukoresheje. Mu minsi 7 gufata iminsi 2 umunsi wa kabiri n'umunsi w'icungwero ukawuheza Imana tubuhombye tubunyazwa ahubwo ubusevinze. Amen. Twebwe hari iwacu tugira 3 mwene data paturara kazi agatatu kankuye mu caro nakoreraga mu caro buriki ariko kuva tugafunguye naretse icaro kubera 3 kuwa 3 mu gitondo usibye kumwicayi narangiza nkaja kusengera nuko
kugira ngo ngume mpudumiye amateraniro kuwa gatatu agende neza. Amen. Ibindi zo kubanza gutinda muri quartier ntaco biba bivuze. Batindana n'Imana kugira ngo Imana ize gutanga amateraniro ameze neza arimo umugisha w'Imana. Dusomye ijambo ry'Imana, inkuru irarambuye kandi ntitwoyivuga ngo tuyirangize. Bwana asifiwe. Hejuru y'umugaragu w'Imana Samweli agirana ikiganiro na Sawuli. Bwana asifiwe. Abisiraheli bari bayobowe yego n'abatamzi n'abahanuzi ibihe byinshi, ibihe birebire. Imana ikavuga, yarangiza Samweli cyangwa se undi muhanuzi agahamagara abantu benshi, akabateranya, akababwira ngo Imana ivuze gutya, tugomba kugenda gutya, tugomba kubaho muri ubu buzima, tugomba gukora gutya, bakumvira Imana, bakaba amahoro mu gihugu. Bwana asifiwe. Imana ikabaha amaherekezo uko bagomba kubaho bameze. Bukeye ngo nabo kubera abavandimwe abaturanyi baturanaga, ngo nabo babyitegereje babona kuko basa n'abafashwe nabi, ngo bashaka kuba nk'abandi. Bibiliya yarambwiye ngo nabo ngo basaba Samweli kuko agomba kubashakira umwami ubayobora. Amen. Baravuga ngo turambiwe no kumva mu matwi yacu ngo Imana yavuze. Turambiwe no kumva uje kutubwira ngo tugomba kugenza gutya niko Imana yavuze. Imana tutaza tureba ngo izitubwire yonyine akanwa ku kandi. Turarambiwe no kuyumva mu matwi. Icyo twifuza umwami utuyobora nk'uko abandi bayobowe. Samweli arababwira ati mumbabarire kuko uyu nguyu ubayobora, uyu mwami mushaka azoba kubita inkoni. Baravuga ngo biramaze nubwo yo dukubita inkoni, ariko turashaka ngo tumubone natwe atuyobore. Nashaka zo tuyoboza igitugu, ariko turamukeneye. Amen. Amen. Iri jambo narihaye umutwe rivuga ngo guhamagarwa n'Imana. Bwana asifiwe. Ngo bikagutera gutekereza ikigushoboza muri rwa rugendo kugira ngo uzarusoze. Imana yaguhamagaye ukamenya ko yaguhamagaye. Ijambo rya mbere ni ukumenya ko yaguhamagaye. Ijambo rya kabiri ngo ukamenya nawe ico wagomba gukora kugira ngo uzakomeze muri rwa rugendo urusoze. Amen. Bukeye ngo Samweli arababara cyane, agira agahinda, arababara cyane mu mutima we. Aravuga ngo se aba bantu kubera iki bagomeye Imana? Kubera iki bananze gute? Ko ndi umugaragu w'Imana kandi nkaba narahamagawe kandi ntarabayoboza igitugu, none kubera iki banyanza? Ngo aje imbere y'Imana ababaye cyane. Imana iramubwira ngo Samwe, si wewe banza, ahubwo nije banza. None tuza, tekana, mererwa neza, genda ubashakira umwami uzabayobora. Bwana asifiwe. Imana iramubwira kandi iramubwira ngo genda, mbonye umuhungu, Bwana asifiwe, witwa ngo ni Sawuli uzabayobora. Genda uje kumwimikisha amavuta, nurangiza umubahe azobayobora. Nukuvuga ngo Sawuli Imana niyo yamutoranije, kandi yari umunyamaboko, kandi yari umugwanyi, kandi yarakomeye. Kuyobora Isirayeli niwe wa mbere wagwanije abanzi b'igihugu cya Isirayeli, arabarwanya, arabirukana, arabanesha. Bwana asifiwe. Ariko kubera yuko hari ikintu umwuka yambishuriye, Imana yaraguhamagaye, igukura mu byaha, irakuzana mu nzu yayo, igushikije mu nzu yayo, iguheza ibizagutunga mu nzu yayo. Bibiliya ijambo ry'Imana ngo irangize iguha n'abakuyobora ari abayobozi bakwigisha Bibiliya ijambo ry'Imana. Numara gufatika nawe wiyigisha, numara kwigisha uce hano muri uru rugendo uja mu bwami bw'Imana. Sibyo? Ariko hano hatangira Imana iziguheza ibintu byiza kugira ngo wumve kuko biryoshe, wumve kuko biryoshe, uzinjire munezerewe. Nico gihe bamwe bazabaja muri moto wa kwanza bagira gutya bakandika amandiko, bagira gutya bakavuga amaruka, bagira gutya bagira gutya bagahandoza kuririmba.
agahabwa impano zo kuvuga ubutumwa. Bwana sifiwe. Ibintu biryoshye Imana yabaye kurangiza kuva Imana iguhamagariye ubwenge bw'Imana. Hano hari ibihanamanga, hari ibikuta, hari imisozi, hari ukugwara, hari ukugwaza, hari ugupfusha, hari ugukena, hari amakuba, hari ibyago, hari abanzi Atukuzwe. ndetse n'abavandimwe, n'abo muvukana, n'abo musangiye, n'abo musenga, abo bose bari yakubwiye, yaguhamagaye, yakunje mu bwami bwayo, iguhaye ibyiza by'ibanze, ariko ikweretse Kanani, igihugu cy'amasezerano uzajamo. Hano hagati iguhaye Bibiliya gusa kugira ngo ugire gute, ikuyobore ikujabutse hariya hakurya. Kandi aha hantu niho abakristo benshi barimo kugwira, niho abakristo benshi barimo kugongana n'abandi. Aha ngaha niho abakristo benshi, ariko mwibuke kuko aha hari abahaciye baratambuka bagera mu gihugu cy'isezerano. Nubwo hari abantu bari mu kunanirwa, nubwo hari abantu bari mu gucika intege, nubwo hari abantu bari mu gupfira hano, ariko hari abandi bahaciye baratambuka. Bwana sifiwe. Bibiliya yatubwiye ngo uhereye idani ukageza i Berisheba, ngo abantu bose bamenya kuko Samweli yagize gutya, yarundukiye mu bahanuzi. Kubera iki? Bwana sifiwe. Yahawe amabwiriza, akurikiza amabwiriza, yizera Imana, asoma ijambo ry'Imana, rimuba mu mutima, arayoboka, rimucisha hano, arambuka mu gihugu cy'amasezerano. Abo ngabo harimo ba Daniyeli, bakoreye Imana iwabo, bakorera Imana mu gihugu cy'ubunyage, bakorera Imana banezerewe, bashize amanga, kugeza Imana ibacishije hano, bakambuka mu gihugu cy'isezerano. Harimo ba Gideyoni, harimo ba Gideyoni bari bafite agahinda ka bene wabo batotejwe n'Abamediyani. Umunsi umwe ngo Gideyoni yari yicaye munsi y'igiti ngo arimo asekura ingano, kandi nasomye komantere zirambwira ngo biriya yasekuraga ngo ntabwo yabijanaga iwe kugira ngo abirye, ngo yabishiraga abantu yabona bameze nabi, ngo akabisekura afite agahinda, ngo ariko tuzava muri aka gahinda ryari. Yarangiza kubisekura ngo akagenda atabara abantu bashonje babuze ico barya, kubera yuko bari barabatotejwe. Bagaza bahinga, Abamediyani bagasenya, bahinga, Abamediyani bagatwika, basarura, Abamediyani bakajanya ibisarura, bahura, Abamediyani bakaza bakabajana n'ibyo bahuye. Ngo agira agahinda, arema ahantu ho kwijisha kugira ngo azasekura byibuza dukeya, namara aje guhembura abantu. Imana imubona n'ishaka ritangaje rikebuje, nico cyatumye imubwira ngo wa munyembaraga, uri umunyembaraga. Njyewe nakwitegereje Gideyo, uri umunyembaraga kandi uri n'intwari. Genda uko izo mbaraga zawe zingana, kure bene wanyu mu maboko y'Abamediyani. Yamavuga ngo se sinje ubikubwiye, genda. Gideyoni nawe yari igitangaza, yari umunyaga. Yamavuga ngo se ariko kurambesha, ndi umunyembaraga jewe, ndi umunyembaraga, nuko tumeze, nuko bene wacu bameze, nuko dutotejwe, nuko tubayeho nabi, ndi umunyembaraga. Imana iravuga ngo uri umunyembaraga. Nimba ndi umunyembaraga, guma hano, tuve hano. Imana yaraguhamagaye, Imana yarakubwiye, nimba yarakubwiye nawe ugira icyo uyibwira. Hari ibyo Imana yarakubwiye, gira icyo uyibwira nawe. Yamavuga ngo nimba ndi umunyembaraga, ndi umunyembaraga, guma hano. Ngo yamagenda gucumba udutsima, gucumba umutsima no gushaka umutobe kugira ngo ayizanire irye, ayizimanire, ayizimanire irye. Ngo abishikije, Imana iramubwira ngo sinzandya, bishire hariya ku gicaniro. Amenya neza kuko ari kumwe n'Imana. Ngo arangize ntiyarekeraho, yama yibwira ngo reka nje kuzana gahu, ngashira hano kuzuzaho amazi, ariko hano hasi habeho nuko ngo arasohoka kandi arayibwira ngo noneho ahumuke hano hasi, ariko kano gahi gatoto. Amenya neza kuko Imana ariko kuva ico gihe Gideyoni yagaza agwanya Abamediyani kantwara inkoki n'ikibindi.
inkoki n'ikibindi, nimushika gusiba ibindi mubifate mubimenagure gusa, baramenya kuko zakirimbuzi zaje. Nimushika gusa nibabona gusiba imuri zabimuri birabacubita mu mitima bitume bahunga, bavuge ngo itwari zakirimbuzi zaje. Bwana sifiwe. Bagazaba bavuga ngo iyo ni inkota ya Gideyoni, ngo iyo ni inkota y'Imana na Gideyoni, iyo ni inkota y'Imana na Gideyoni. Noneho uyu mugabo Imana yaramuhamagaye, irangije umunsi umwe ngo ari ibwami, iramubwira ngo sawa, nibutse iby'Abamedi Abagibeyoni bakoreye ubwoko bwaje bakiririya mu butayu bavuye mu gihugu cya Egiputa. Barabatangiriye, barabagomera, babakorera ibibi, bakeneye kugira ngo bace mu gihugu cyabo batambuke, baranga, barabagomera, barabazikirira, babera ibanga. None nararahiye ndi Imana ngo nzabarimbura, none gahaguruka uje kubarimbura. Imana yakubwiye, Imana yakubwiye, nyuma yo kumva utegereje ko ukora ibyo yakubwiye. Hari abantu benshi kera tukira abana bagaza batumwa, nyoko akagutuma akakubwira ngo genda kwa fulani uzane kino, akagenda yamubwiye, yabyumvishe, akagenda akazana icyo batamubwiye. Kandi nyina yavuze areba, nyina yavuze yumva, nyina yavuze gucya yakanura amaso yayumva, ariko akavuga ikindi batamubwiye. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Turuzi ko hari abantu batuyeho batazabumva uko Imana ivuga, kandi Imana yavuze kandi wumvishe, ariko ugasa n'utumvishe, ugasa n'uwumviranye. Hari abantu batuye bumvirana kandi Imana yavuze. Imana irakubwira ngo kora gutya, wamara ugakora uko itakubwiye. Sawuli Imana yaramubwiye ngo ugende, ngo nushika mu Bagibeyoni ngo utsembe, ngo umwana utsembe wonka, utsembe nyina, utsembe ise, utsembe umwami, utsembe inka, utsembe ihene n'inkoko, ngo utsembe n'intama n'ingamiya n'indogobe, ngo byose ikintu cyose gihumeka ngo ugitsembe. Bibiri ijambo ry'Imana n'ukuri. Iyo Imana ivuze ibivuze, nta rindi jambo riba hirya yo kuvuga ku Imana. Nusoma ijambo ry'Imana rikakubwira ngo ugomba gukiranuka, kiranukira Imana nta bindi. Nusoma ijambo ry'Imana rikakubwira ngo reka ibyaha bireke, Imana yakubwiye. Ubu ngubu abantu barimo kwikomeza. Tutunze abakristo babayeho bakomeye mu mutima, batoroshe mu mutima, badashaka kumva Imana, badashaka kumvira Imana. Nimba hari ikintu kizayobora umukristo kikamugeza mu gihugu cy'isezerano, ni Bibiri ijambo ry'Imana. Ariko abantu bararitatiye. Dukunda gusirimba ariko tugatinya gusoma. Amen. Amen. Twiyita amazina tutariyo. Jewe ndi umunyamasengesho kandi nimwe mwatumiye, kandi nibo mbwira. Dutunza abanyamasengesho benshi bizina ariko badasenga. Uzabamenyera kuki? Tuzi ukora, ntimuza mukora iyo uduma y'akarere, hazahita ababanga. Barya bazabitaba nibo banyamasengesho. Jewe narayoboye mu karere ka Kasarani, ni nako nababwiye. Narababwiye ngo uwo nzabona yitavye mu masengesho y'abanyamasengesho ni umunyamasengesho. Nyuma y'uwo dufite abanyamasengesho bavuga ngo barasenga ndetse n'abanyempano, ariko haduka umuntu w'unyamapepo bose bagahunga. Si rimwe, si kabiri, si gatatu, si kane, si kangahe inza nsengera umuntu nje nyine ku rusengero, narashatse abandi nkababura kandi ari abanyamasengesho kandi bahari. Bwana sifiwe. Umunsi umwe nasengeye umwe ndetse tugeraho tuja ko kwifana umugore, arambwira ngo uvuye mu kazi ugiye gusengera umunyamapepo, turajya amapepo. Ndamubwira nti Imana yampamagariye gusenga. Uyu muntu arenganira iki? Reka maze sengera no mapepo amuvemo, nitumara tuzaba dukora akazi. Amen. Amen. Sawuli ngo aragenda ngo ashike tama iba yamwijemo, ngo agatsemba akabona iciza ngo akagikuraho.
agatsemba akabona icyiza akagikuraho ngo araza kandi azana n'ibyishimo ngo yakoze igitangaza gikomeye kandi Imana yamubwiye kumaraho ariko iwe asizeho kandi afite confidence kuko yasizeho nta kintu umutima umurega. Hari abantu batuye mu itorero basenga bagasambana, basenga bakaroga, abwiriza akaroga, ayobora umukumbi w'Imana ari umucawe. Tibabaho pata, tibabaho. Nimba hari ikintu umwuka w'Imana yampaye usibye kuko ndokivugira mu materaniro yampaye ni igihe abakristo bari hara kuri rutari hakabamwe utera neza hakabamwe uvanga, mugani wawe ndi wabwiye padiri ngo byose ndavanga padiri hari ukaba hariya uri umusambanyi ukaba hariya uri umurozi. Umwuka w'Imana aza bimbwira ntuje tekanye ntuje ntayensenga ntameze gute ariko kuko twarerewe munsi yo kubaha amavuta y'ubuyobozi buba butuye nzanceceka kandi bihari. Bwana sifiwe. Akama gusingiriza meza gucya wawe ubibona wawe ubona hari ikindi kintu afite mu mukaba ariko ukabyihangana ugaceceka kuko Imana hari ibintu bingahe Imana isivuga mu buryo bwinshi. Hari igihe Imana ikubwira ngo ndore kino kibwire fulani, kibwire umuyobozi wawe urakimubwira. Hakaba ikindi gihe Imana ikubwira ngo ikuregera ndore kino wabonye mwana wanje tukorana uyu nuko ateye ibikubwiye gusa ngo umumenye ahasigaye ntubwire icyo uvuga. Hakaba n'ikindi gihe Imana igutuma kuri fulani sanga fulani umubwire rino jambo niri umusengere afite iki kibazo niki ariko abantu benshi baza bumvirana. Imana ikavuga ikakubwira mu gihe kitari cyo kuvuga ikakuregera gusa umuntu wamara ugahita uvuga uteje intambara. Imana irakubwira ngo fulani aratewe, mwene data aratewe kandi umuteye ni fulani, ntikubwiye ngo umuvuge tabara fulani mwene data isateweho, reka kuvuga uwamuteye siko, reka kuvuga uwamuteye wowe mutabare kandi ureke no kumubwira kubera yuko kwizera kwe wenda ntikwihanganira ibyo wamubwiye. Musengere nurangiza umukizi iyo dayimoni ureke kumubwira byinshi, mureke gukura abantu umutima. Hallelujah. Bwirira nani kisigwa malabandu, bwirira nani kisigwa malabandu we. Yongolela nga Yeshua ngola mu lugamba, yongolela nga Yeshua ngola mu lugamba. Bikibiga mbwira kugaluka kwake, bikibiga mbwira kugaluka kwake. Hallelujah. Bibiliya nipso Samuel ngo aratangara yumva gutama no guhogerana ku bintu bije Isiraheli kandi Imana yabatumye baraho de la ribanda fini yategera akumva atari ingabo Sauli yajanye gusa akumva hari ibindi birimo se kumva ngira ngo bene data batabarutse amahoro batabarukanye insinzi y'ibyishimo ariko kumva numva ibintu mbaye numva niko kugutama mbaye numva ni gute kokisigo malaba. Bwana sifiwe. Imana yaguhaye gusenga mwene data tuza senga reka ibindi. Bwana sifiwe. Reka urundi runganga mugani w'abafure, reka urundi runganga. Nimba Imana yaraguhamaga gusenga senga gusa, nimba Imana yaraguhaye kuririmba ririmba gusa. Iyo bano yawe irahagije kuko wakorera umurimo w'Imana ikaguhamagara. Hari abahamagawe ari abadiyakoni Imana irabemera mu ijuru baravivura baravuga ngo neza. Hari abahamagawe ari abahanuzi ba Eliya witishu arahamagara Eliya nahamagara Mungu wa Isaka wa Yakobo Mungu wa Israeli uyerekane sene mu bantu kuri nani mukozi wase. Eliya nikitanga aho Eliya witishu
Eliya bavuze ngo jewe ndamukunda nibyo imyaka 3 n'amezi 6 kandi yabivuze atavuganye n'Imana. data Eliya Yabivuze yizeye gusa. atukuzwe milele. Nimba ubana n'Imana yawe uvuga ufite confidence. Sifa za Mungu. Ubeho mu buzima bufite confidence. Yego. Uzugenda ngo uri umukristo. Yego. Uzugenda uri umukristo. Bakubona uri umukristo. Yewe mu bukwe abantu benshi bazasiga bibiri. Sinzasiga bibiri. Aho mu bukwe nohura na Yesu. Yombaza ngo sitwaro naguhaye yo kugushorera muri urugendo. Uzisiga aho. Hari umusirikare uzuja kuri furo, hari umusirikare uzuja mu rugamba agasiga intwaro. Mu bukwe ni abantu baza bazingura amagostime meza atazazingura n'iyinga. Kama bacoboka n'akatone agasiga bibiri. Bakambarira ubukwe ntibambarire inzu y'Imana. Bibiliya baza bazingura abahungu bakazingura abagabo bakazingura abagore bakazingura bagasokoza ngo agiye mu bukwe bakarya bakiyarurira sindiyarurira sinzaniyarurira hariya mu bukwe aho ngo nje kwiyarurira mpange hari umurongo aho nibyo. Amen. 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 Atukuzwe milele. Korera Imana nk'abantu basapfejo batitaye ku busisi bitagiranye abo bantu amazina yabo yaranditswe kubera iyo umuntu arapfuye arabisiga bikaribwa n'umuntu arabikwiye uko ni ukuri ijambo ry'Imana yaje abantu basapfa tayo kusisi urugendo rwo kuja mu ijuru Imana yaraguhamagaye Sikai iguha byinshi kauna nganda iguha byinshi urazugera mu nzu y'Imana urakora antrosh Imana ikugira umuvuga butumwa urakora sopete Bwana sifiwe bima wasongera kandi guhamagariye kuzaguha ibindi iguhamagariye kuzaguha ibindi ukazishaka guca inzira vivaye fast umuvuga butumwa ariko ukazishaka kuba pastor Imana yaguhaye gusa ibaye iguhaye ubuvuga butumwa tiraguheza ibindi kasokela ligini ya tiraguheza iguhaye gusa ubuvuga butumwa irakubwira ngo ngaye nkorera uracyari mu rugendo ariko ufite kuzageririye tiraguheza ubu pastor ukamuvuga ngo nagize iyerekwa ryahe kandi iyerekwa ugize uri hano muri uru rusengero wagira iyerekwa ntugende wenyine ukamujana timu si Imana yaguhamagara nimba ugize iyerekwa sohoka wenyine uje gushaka abari hanze kuko bariyo benshi umuhamagaro Imana ihamagara umuntu n'umuntu uhamagarwa n'Imana kuja kubwiriza abanyabyaha kugira ngo ababwirize bemere bizera Imana ababumbire hamwe abakorera ikanisa namara basigaho agenda akomeza niwe muhamagaro w'Imana. Umuhamagaro w'Imana ntabwo ari uwo guca mu ikanisa. Amen. Amen. Yaguhamagaye nk'umuvuga butumwa nta bindi rakubwira ariko ukamamo ngo nanje nkwiriye gusukaho amavuta kera utayizi. Imana yaraguhamagaye urabyumva yarakubwiye urabyemera ariko aha mu rugendo kubera kudasoma Bibiliya ijambo ry'Imana Bwana sifiwe utangiye kwiyobora utangiye kuyoborwa n'Imana. Hano yarakubwiye mukorana muhagurukana nayo mugerana ku buvuga butumwa ugeze hano ushaka kwiyobora utabibiri ijambo ry'Imana ariko umukristo wegera Bibiliya ijambo ry'Imana ntabwo azogwa mu mwijima. Bwana sifiwe umukristo wese wegera Bibiliya ijambo ry'Imana soma Bibiliya usenge kandi Bibiliya n'umuyoboro usuyobora umuntu. Haleluya haleluya. Bibiliya Samuel yabwiye Saul usenge aramuga ngo ese Imana yishimira ibitambo ijwi ry'Imana yakubwiye ntiwaryumvishije kubera iki wakoze iby'Imana itakubwiye
kandi yamamubwira ti kubera ico Imana yakugaye ngo ashaka kwerekerayo ngo asubireyo agende Sawuli kubera ihababuka ry'ibyo yakoze ngo afata umwenda wa Samweli ngo awufate ucikamo. Samweli ngo yamamuga ngo kubera yuko ucika inyita cy'umwenda wawe Imana iguciye ku ngoma kubera gusa icyo yakoze amafuti. Samweli yerekeye kuko kera zarangiye Imana yamugaye amushiriye kubera yuko uciye n'umwenda waje Imana iguciye niko iguciye ku ngoma kubera yuko utemeye ngo wumve. Bibiliya ivuga ngo yayoboye imyaka 20 yose Imana yaramuciye ku ngoma. Ayobora gusa mu miyoboro y'Imana mu kavuyo kiwe gusa. Nico cyatume n'Abafilisitiya bagaza bakorora agati. Yarazi neza ko amavuta yamuvuye, yarazi neza ko imbaraga zamuvuyeho. Imbaraga Imana yamukoreshaga mu rugamba zari zarashize. Nico cyagaza gituma atinya n'Abafilisitiya kubera yuko Imana yamuciye ku ngoma ikamukura. Urashaka gukomeza urugendo, kora neza. Amen. Kora neza. Niba usenge neza. Uba mu itorero ririmo abayobozi, umvira abayobozi, yoboka abayobozi, gendana n'abayobozi bawe. Ntubahutaze, ntubakwaze, ntubagwanye, tubagararambi, iyoroshe. Tuba abakristo biyoroheje bakorera Imana mu kuri no mu mwuka. Nimba senga, nimba ririmbana amavuta, ureke ibintu byinshi. Ubu ngubu duhagurukijwe hahagurutse abantu kugwanya bibi, kugwanirira Bibiliya, kandi Bibiliya ndi woyigwanirira. Uzicatumye bariya bafarisayo bagomera Imana ngo ko baragwanirira Imana, bagwanya Yesu mu buryo bw'igitangaza, bakavuga ngo uyu nguyu turamuzi ni mwene Yosefu na Mariya w'i Betelehemu. Nyuma yaho ibindi azayibeshera. Yesu arababwira ngo ibyo nzamvuga ndabizi, inzi yo navuga, kandi mwebwe ntimubasha kuhamenya, kandi nanje ibyo nobavugaho ni ukuri kuko inzi biri mu mitima yabo, ariko njewe nza nihanye iby'ukuri kuko ntimubizi. Amen. Ariko bari bahagurutse mu buryo bw'igitangaza. Yesu yagaze avuga, bakumva avuze ukuri kose kuri mu mutima, bakumva avuganya amavuta yose y'imbaraga z'Imana, ariko bagashaka aho yavuye bakahabura, bakamava ngo ni Beelzebul. Kuko uyu muntu uvuganya ububwenge, uvuganya aya mavuta, uvuganya izimbaraga, wawe ucukumbura Bibiliya akayivuga yose, utarigishijwe munsi y'amaguru ya Gamariyeli, n'umupfumu. Ntabwo ari umwana w'Imana. Tutazi bari bazi kuko Yesu azoza ari Mesiya, akamaza akicara ku ntebe, akama yimura abandi batwari bose muri Isirayeli, akama yicara ku ntebe akiri. Ariko Yesu ngo aje kuza azayira, kuko iwe yaje gushaka umwana w'umuntu. Byari ngombwa ko aca mu muntu agabana n'abantu akabigisha ubwami. Haleluya. Mu ntego ya Yesu kuza mu isi yaraje gucungura umwana w'umuntu no kumwigisha imiterere y'ubwami bw'Imana, ngo umuntu akora ibiri mu ijuru, agende uko biri mu ijuru. Bibiliya ntizivuga ngo Yesu yakuze ashimwa n'abantu, ashimwa n'Imana. Nta kintu na kimwe bamutoyeho kibi. Yesu yaza akenera ngo abane n'abantu, abigishe imiterere mu bwami bw'Imana ibaho, natwe tuyikurikize. Bwana asifiwe. Haleluya. Yesu wenyine aravuga ngo Bwana asifiwe. Iminsi yose yirirwaga mu rusengero, bwira nijoro ngo akaja ku musozi gusenga. Inzatangazwa n'umunyamasengesho ufata amasaha 12 ari mu kazi kiwe ko gushaka inyungu z'uyu mubiri, yarangiza akaryama, agasubira akemera wa mubiri kuko agomba kuryama, atagomba kuba imbere y'Imana. Uzantangara cyane. Nimba ufashe amasaha 12 mu kazi, ugomba gufata yandi masaha usenga kugira ngo
ubwami bw'Imana bukomere muri we. Bwana asifiwe. Ijambo rya kabiri, nza ndangazwa n'umukristo uzurya icumwero kigashira ariko akaba yogira icumwero atarya Bibiliya ijambo ry'Imana. Hari ibiryo bitunga umubiri, hari ibiryo bitunga n'ubugingo. Noneho umutima wawe n'ubwenge bwawe bukakubesha, bukakubwira kuko kurya umutsima bigukomeza, bigutunga, ariko bikakwibagiza kuko n'ubugingo nabwo bukeneye kurya. Uko utomara icumweru uri mu mafungo amanywa nijoro, niko utagomba kumara icumweru udasoma Bibiliya ijambo ry'Imana. Kuko nimba ugize icumweru udasoma Bibiliya ijambo ry'Imana warapfuye. Nimba umubiri wawe utokwihangana iminsi 7 utararya ugapfa, n'ubugingo bwawe ntibwomara iminsi 7 utararya Bibiliya ijambo ry'Imana buriho. Abantu benshi batuyeho barahagaze, barapfuye. Bibiliya iziyame ivuga ngo bapfuye bagize gute? Bibiliya nizigaburira ubugingo bw'umuntu bukabaho. Bibiliya nizikomeza n'umwuka ukaba muri wewe kubera Bibiliya ijambo ry'Imana. Bwana asifiwe. Ukitwa umunyamasengesho, ukaba wogira icumweru utararara mu cumba utarasenga, ukaba wosenga amasengesho yawe akaba atokiza igicurane. Umuntu urwaye igicurane ukaba utosenga pato amasengesho ngo akize igicurane. Ariko mu gitabo cy'abanyamasengesho ubamo kandi urasenga, ukaba utarasenga ngo ubugingo bwawe bugende bwishimye, wumve uri fiere n'icyo ukora. Bwana asifiwe. Ubu ngubu hari abantu basenga ariko akumva kuko yoshika cyane mu Mana bamushizeho umusaraba, kubera kutamenya akamaro ko kuba mu Mana gusa. Bwana asifiwe. Iyo uri umukristo gusa wo kwishima kandi Imana ikakwishimira igakorana nawe. Bwana asifiwe. Bataragushiraho titire wo kwishima, abantu bakakubaha kuko nasanze muri Bibiliya. Bwana asifiwe. Wa undi watawe utagira agaciro no mu muryango, iyo yegereye Bibiliya izimugira uw'agaciro, abantu bazamwirukira, abantu bazamwegera, abantu bazamureba nk'udasanzwe. Iyo wegereye Bibiliya ikakwigisha ikagutoza. Pastor Rugagaza ntabwo yize ishuri haba nari. Bwana asifiwe. Yafashe ibihe byiwe byinshi imyaka 3 yose azapfukama muri mushojo agasenga. Mu gatondo kare saa 11 agapfukama. Niyo ya mbere gukonja kugihuha. Mushojo niyo ya mbere. Saa 6 za kumanywa izuba rya iriva uzunanirwa kuyikiramo. Ariko iwe yagaza agendamo sizeri agapfukama kagira mu isaha. Imyaka 3 irashira. Imana imwigisha gusoma no kwandika. Ngo arangize Imana imuheza impano y'ijambo ry'Imana. Yagaza agera muri sepake amasantire 12 yahuye. Abapasteri bamwe mu ntebe bakaza bajugunya. Umunsi umwe yarabwirije, umwe agwa hasi, yamashika yamamuga ngo niko ufite, yamagwa hasi. Kubera iki? Bibiliya ijambo ry'Imana izitunganya umuntu. Wa undi batekerezaga kuko ntaca azomara. Timuzi ko hari ababyeyi bazavanga uyu mwana ntaca azomara. Egera Bibiliya, nimba kuvuze ko ntaca uzamara, uzakira mu izina rya Yesu Kristo. Nimba baravuze ko utazoba uw'agaciro, uzaba uw'agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Egera Bibiliya kwigisha. Kandi wegere Bibiliya usenge, kuko ni wegera Bibiliya gusa udasenga uzaba umufarisayo. Bibiliya niba muri wewe gusa amagambo adashira, udasenga uzaba umufarisayo. Kandi nusenga utegera Bibiliya, ugasenga gusa ukaba mu mwuka, utegera Bibiliya uzaba umwirasi. Kugira ngo byombi bimace n'ubwami bw'Imana, soma senga.
uzaba umuntu w'agaciro, uzaba umuntu udasanzwe. Mwakira ijambo ry'Imana. Yes. Nishimiye mwene data Ngabo, umwana twasenganye iwacu, yarakira umwana namutojeje gusenga. Va hasi da. Ni umukozi w'Imana mwiza, ni umuvugabutumwa mwiza. Uyu nguyu Yes. batangiye gusenga bakazatujyana natwe. Yabaga mu wanje, twarabanaga, ariko yabaga mu wanje kubera ibyiza yagaza tubona. Ndamwishimiye cyane. Imana yamwijira umuhumugisha. Kandi ndamwubaha. Uyu ni umukozi w'Imana mwiza, kandi ni umusenzi, ni umuyumbe mwiza. Imana imuhumugisha. Olele lule manga bagafa kushesi. Hallelujah, hallelujah. Olele lule manga bazafa kushesi. Ibintu bizu ajabataka biruhira. Bibi bamwigogera kuyaha. Kana yubahiro otoye sisi onabo banga bahano saliko ayikolera bayisi ohe ayikolera bayisi saliko ayikolera bayisi ohe ayikolera bayisi bayisi bakashaga bisiri atalimo Kamarira Kushanga Kamarira Kushanga Alega Wila Saura Alega Ukirugo